Hi everyone, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fangika. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for your love and support. I appreciate you. Mnakwethu happily ever after. Slay Queen, emotional. Slay Queen ushilo ukuthi ubhuti or malume Mbeje or baba Mbeje umdlisile, so uyabona ukuthi kahle kahle bona bayinto nje engahlangana amanzi no paraffin kanjalo. So manje uSlay Queen ke uya catch up nabangani bazikhiphile bayaxoxa. Angizokhuluma ngabo kakhulu. Into eyenza ukuthi ngenze le video nje ukubuza ukuthi kuphoqelekile yini kubantu bakithi ukuthi noma sihleli singabangani noma uzikhiphile ne-boyfriend yakho nje noma ukuphike la owazi khona ukuthi uhlezi nabantu abakhuluma i-language le yakho niyazwana base ufaka i-English or mhlambe i-English isenza sibe sexy or fancy nje inalo shuni lo omnandi, because lana umngani ka Mavilakazi Slay Queen uthi Mbeje uwenza izethembiso angayigcini, so yayisho ke ngalento ukuthi ke wenza ama-empty promises angekho. Ngiyazi ukuthi abantu bazonaka leyo ndaba ukuthi empty promises angekho, kanti empty promises yini kahle asikho ke lapho. Bengibuza mina ukuthi i-English why sikhukhumeza kangaka, siyayikhukhumeza i-English kanti nokwethu kuyivelu yethu. Yabona nje umuntu ngisho othathe ingane wayisa multiracial school or wayisa private school, wena ukuthi ubiza kanjani. So ingane masifunda laphayana seyazi English kakhulu, useyagijima ubaba wengane noma uma wengane, akasenandaba ukuthi i-language le yabo noma yengane uqobo yona isala ngemuva. Lokho kulele kuthina mawuthanda, kodwa phela mina angisiyo umuntu oshoyo ukuthi abantu abenzeni, because ngiyabuka ukuthi eminyakeni ezayo uzothola ukuthi abantwana bethu bayofundiswa isiZulu abelungu. Ubani esombeka iphutha lapho? Siyobeka abelungu iphutha ukuthi bona bagijimile bafunda isiZulu soqobo base bekwazi ukuthi befundise ezethu izingane noma abazukulu bethu isiZulu, ngoba kithi kubukeka ngathi asisabalulekile. Futhi ke nginake ikhona ivideo engeke ngaba nayo ke yomntwana wami la ekhuluma khona nayo ufunda esikoleni khona la kufundiswa khona isiZulu, I mean English as first language. So English yakhe right, ngiyajabula ngalokho, kodwa futhi isiZulu sibalulekile ngoba mina ngumZulu nobaba kanjalo. So isiZulu kufanele kube nje i-language ayazi njengoba hayi isiZulu lesi sokufakelwa ayesihamanga. So mangikhombisa abantu le video bebethi uhlakaniphile, ngiyakuzwa lokho, kodwa iphathe bengayizwa ile yokuthi uhlakaniphile ukhuluma i-English kahle. Hayibo, uhlakaniphile ukhuluma into elizwakalayo, ngoba lento le masiyi-translate siyisa kwisiZulu i-message efanayo. Mhlawumbe ukuthi ufluent kwi-English okunye, kodwa mase uzothi uhlakaniphile ngoba ukhuluma i-English kahle. Hayi phela isikole kufanele ukuthi senze lokho, okusho ukuthi nami mangisho umlayezo ngikusho ngesiZulu uqondile, uzwakala, ngihlakaniphile. Angazi noma abantu bayithola yini lento engishoyo ukuthi kahle i-language ngabe isiXhosa, ngabe isiZulu, i-Afrikaans, i-English, into ebalekile umlayezo. Ngabe kuthiwa sinikezwe i-Afrikaans, mhlawumbe sengashiwo ukuthi siyazama kakhulu ngoba ke masi-fluent kwi-Afrikaans ne-English okungasikhona okwethu, kusho ukuthi ke siyabamba, sihlakaniphile. Mhlawumbe ngiyayi-understanda ngaleyo ndlela, kodwa umuntu manje uzothi nje she's so clever because i-English yakhe inje, ngiba confused. Kodwa phela fanele ngithi ngiyabonga, ngithi ngikhombise uku-appreciate noma
ukubonga kulo osuke esho, kodwa ngisala nalo mbuzo ukuthi ukube le video ke uyizwe ekhuluma ngesiZulu bowuzosho yini into efanayo ukuthi hayibo yazi yahlakanipha ingane noma ihlakaniphe ngoba izwakala ikhuluma nge-English angazi. Nakhu-ke la bekumnakwethu umngani lo kaMavilakazi ukuthi ama-empty promises angekho. Bazihlalela oMavilakazi bengakhuluma ngesiZulu throughout noma i-TV show iyaphoqa ukuthi abakhulume nge-English because kubuka abantu abaningi angazi. Yazi mina ngiyalifisa usuku la hayi ukuthi kukanjani kwi-workshop, i-event enkulu noma ngabe ku-TV kufanele ukuthi ukhulume nge-English uvele nje ushaya isiXhosa sakini kamnandi kanjani mase kuya-translate-wa later, hhayi ngesikhathi ukhuluma. Ngiyayifisa leyo moment leyo because ngisengabona iy'khathi eningi even ama-journalist bayeyale ko-Eastern Cape beyokhuluma nabantu abadala ngiyibuza ukuthi engazilungisele because use-Eastern Cape fanele ukuthi akhulume ngesiXhosa mase kuthi-ke after uma noma ubaba lowo esekhulumile mase bona bayi-translate-a nge-English. Ukubona ukuthi ubuza umuntu omdala nge-English umbuzo ukuze phela umuntu omdala apatanise aphendule nge-English use-Eastern Cape phansi le. Ngiyibuza ukuthi wayengakhulumi isiXhosa ukuze umama nobaba lo aphendule ngesiXhosa mase bona later baya-translate. President wethu kwaqala le COVID le esibhizi ngayo ebhizi ngathi usibelesele nge-English kodwa asitshela ukuthi ama-languages onke ayalingana. Zifika izinto ezibalulekile zikhulunywe nge-English kodwa kuthiwa ama-languages ayithu ayalingana. Ifika i-HIV abantu bengayi-understand kodwa kufundiswe nge-English ngesikhathi la kuthinteka khona wonke umuntu okufanele ukuthi lezi zinto ezisithintayo yizifo, iy'mpawu konke abantu abatshelwe ngama-languages abo ukuze umuntu azokwazi lolo lwazi aluthole noma ngabe ukuphi. Ukuthi kuyothatha isikhathi esingakanani angazi nami, kodwa khona inkinga ikhona yale English. Mhlampe-ke abanye bazothi hayi phela i-English yenza kube lula because i-accommodate wonke umuntu uyezwa. What about laba abangezwanga-ke? Kuyimanje bekuthiwa la siko-social distancing asingabonani emadolobheni kanjalo. Ukhona lawo ohlezi omunye omdala yedwa uzotshelwa ba zonke lezi zinto ey'shiwo lapho upresident ebekhuluma nge-English. Singazi ukuthi mhlampe kuthatha isikhathi esingakanani-ke mase kukhulunywa ngesiZulu. Mhlampe-ke ngayibuki-ke lezo y'ndaba lezo zesiXhosa noma zesiZulu kanjalo. Usele nalolo lwazi akalutholanga. Nanokuthi-ke nathi kufanele siyiqhenye ngokwethu. Mina nje bengifisa ukuthi isiZulu ngabe ngiyasifundisa ngendlela efanele kodwa-ke akuhlangani ngoba khona amaphutha lapha nalaphaya. So ngizoletha ama-reviews ama-TV show lawa akhuluma ngesiZulu mhlampe ukuze kuzoba lula ukuze komunye ozo-understand ukuthi why ukhuluma isiZulu kunabantu abasala ngaphandle. I know ukuthi makukhulunywa i-English bakhona nabasala ngaphandle. Mhlampe-ke le yami i-channel izo-accommodate labo ngoba ngizofaka nesiXhosa ngizobona futhi ukuthi silandela kanjani. Hhayi-ke bengisho nje ukuthi ayibo ungakhuluma isiZulu, isiXhosa nabangani bakho, i-English angazi noma mhlawumbe khona i-percentage elithile eli-edekayo or kwi-value yethu mase kukhulunywa i-English nasema-restaurant nakuphi or kuba sexy makune-English phakathi angazi ngiyabuza-ke. Hawe ma angisazi ukuthi ngiqale ngithini le video ngoba siphele kanje akusenandaba-ke. Please subscribe if you haven't subscribed. If you're a subscriber, thank you so much for your love and support. I appreciate you. Bye bye.